Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ni kwigenekerezo ya kane mukakara umwaka wa 2025 aho tugiye kurabira amwe makuru akomakomeye ariko aragaragara ajyanye n'umutekano politique ndetse n'ububanyi n'amakungu. Amakuru masha araza kwibanda cyane ku mugambi igisirikare cy'u Burundi cyarungitswe mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo bavumbuye mu bijyanye n'ibiriko birategurwa n'umuhari w'izasarambwe ushaka kwigarura igisagara cya Uvira. Hakaba amaze kujya hanze amakuru akomeye agaragaza umugambi wose uko wateguye. Ibiro bikaba bitumye habakurizwamo operasiyo zikomeye zari zateguwe mu bice bitandukanye birimo Muheta ya mbere, Muheta ya kabiri, Karungwe, Kirungu ndetse na Shanje ndetse n'ahitwa Kayaja n'ahitwa Munanira. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na infiltration des en populaire civile ndetse na utilisation des sentiers secondaires pour éviter le point de contrôle iri kwirategurwa mu bice bya Kitara, Shanje ndetse na Kayanja. Turaza kandi kureba uburyo ki ibi byari kugira ingaruka zikomeye kuri route nationale numero 5. Turaza kandi kureba ibijyanye na camouflage logistique et observation éclair byavumbuwe n'igisirikare cy'u Burundi byari ko birategurwa n'izasarambwe. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na division de la force d'attaque un petit unité mobile mu bice bitandukanye bya Muheta ndetse na Katongo. Turaza kandi kureba hamwe bijyanye nuko iyi Karongwe yari yacuriye umugambi ukomeye. Turababwira ko kandi intego kwari ukwinjira Uvira batabagabye ibitero mu buryo busanzwe, bityo rero bagasesera mu buryo budasanzwe muri attaque de l'intérieur, igitero giturutse imbere. Ibi bikaba rero bisanzwe bimenyerewe cyane, bikavugwa ko rero hari Kavimvira border post byari byateguwe Kibondwe, Mwongwe, Axi ndetse na n'icyambu cyo ku kiyaga cya Tanganyika. Ibiro ni bimwe mu byari byateguriweho umugambi. Turaza kandi kureba ibijyanye na axe secondaire yahitwa Kayanja, Muheta, Kirungu. Turareba kandi bijyanye nuko ibingibi byatahuwe ndetse n'andi makuru akomeye y'ibyahise bikurikiraho. Iyi ni inshamake y'ibyo tugiye kuramvura mu buryo buramvuye. Ngusabe rero ubane natwe kandi niba ari bwo bwa mbere dukurikiye cyo ndasabone wiyongere mu muryango w'abadahwema kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atoso yarebana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvure inkuru yacu. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Burundi bumaze gushyikiriza intwazangabo ndetse n'abandi basirikare barungitswe mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo ko bamaze gutahura umugambi w'igitero uri gutegurwa n'izasarambwe ugamije kwigarurira igisagara cya Uvira n'uduce dukikije ahangaha hakoreshejwe amayeri yihuse adasanzwe nk'uko amakuru yizewe atugeraho bivuga. Izasarambwe ziri gukoresha uburyo bwa tactique bucingiye ku kwinjira mu mujyi wa Uvira hifashishijwe inzira y'inyuma zitarinzwe cyane, aho benshi mu barwanyi babo baba bambaye imyambaro isanzwe nk'uko bigaragara, bakaba bashobora kwinjira nk'abaturage basanzwe bagacengera mu bice bitandukanye bigenzurwa n'igisirikare cya Fdnb maze zazasarambwe zigatangiza imirwano zihereye mu mujyi. Dushingiye ku isesengura ryakozwe ku ifishi ya gisirikare iragaragaza carte y'imiterere y'aka gace. Izasarambwe ziri gukoresha inzira zituruka mu bice byitwa Shanje, Bijombo, Minembwe ndetse na Runingu zinjira mu bice bya Uvira, hanyuma bakinjira muri Uvira banyuze mu duce twahitwa Muheta ya mbere, Muheta ya kabiri, Karungwe, Kirungu, Shanje, Kayaja ndetse na Munanira. Nk'uko bigaragara kuri ikarita ikomeye yafatanywe umwe mu bamaneko bizasarambwe, aho rero byagaragaye uko urugamba ruriko rurategurwa. Aha rero n'ahantu hadakunze kuba hari uburinzi, ariko kuri ngubu bikaba byahise bihinduka kuko bamaze kubona ko ariho umwanzi ari kuzanyurira. Wibuke neza
bari kuzanyura muri muhita ya mbere, muhita ya kabiri, Karungwe, Kirungu, Shanje, Kayaja ndetse na Munanira. Ni mugero bivuga ko ari amayeri akomeye yavumbuye bari kuzakoresha. Aya akaba azwi mu gisirikare cyane nka infiltration d'exil en population civile, aho rero bivuga ko abagize za sarambwe bagombaga kuzambara imyambaro isanzwe bakagenda nk'impunzi cyangwa se abacuruzi, bagatangira kwinjira gahoro gahoro mu bice by'umujyi wa Uvira. Benshi muri bo baba bamenyereye iyi mijyi nka Kalungu cyangwa se Kilungu, aho baba barigeze kuba cyangwa se bagafatira urwitwazo ko bahungiye imidugararo muri uyu mujyi wa Uvira, kuko bivugwa ko bari kuzategura igisa no kurasa mu bice bigenzurwa n'iza sarambwe, maze abaturage benshi hagahungamo n'abasoda biza sarambwe kugira ngo binjire muri Uvira neza neza bagere ku mugambi wabo mu kiswe infiltration d'exil en population civile, nk'uko bigaragara muri aya makuru yafatanwe mu maneko wabo. Hari kandi gukoresha imihanda mito, utilisation des sentiers secondaires, aho bivuga ko izasarambwe zari kuzakoresha tumwe mu duce tudacungwa n'ingabo za leta cyangwa se za Fdnb, harimo agace kayitwa Kitara, ayitwa Shanje ndetse n'ayitwa Kayanja. Iyi mihanda rero igakoreshwa cyane mu rwego rwo kurinda ko bagwa mu birindiro bikomeye by'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'icya FARDC kuri route nationale numero 5 isanzwe ikoreshwa cyane cyane mu bikorwa bya gisirikare byo gutanga imfashanyo. Hari kandi undi mugambi wavumbuwe wo gukoresha abagenzuzi bizwi nka camouflage logistique et observation enclave. Mbere yo kohereza ingabo nyinshi, izasarambwe zari kubanza kohereza abantu bake bitwa éclaireurs. Aba ni abantu baba bafite uruhare mu gushaka makuru, bakihisha bambaye imyambaro y'abaturage isanzwe, aho bashobora no kwitwaza ko baje gushakisha ababo cyangwa se gutanga makuru. Hakaba rero haza nk'umuntu uyoboza cyangwa se uvuga ko ashonje, maze akaba yakinjira mu bice bitandukanye, akaba yanahabwa icumba ahantu ariko atari uko ababaye, ahubwo ari mu butumwa bw'akazi. Ibiro ni ibyagiye bivugwa na bamwe mu izasarambwe zagiye zigira ibyago bagafatwa n'uruhande rwa DEMIAP ndetse na Service National de Renseignement. Bakajya rero bivugwa ko bari kurajya bareba uko ingabo ziri mu bice bitandukanye, by'umwihariko mu bice bya Kavimvira, Gomba ndetse n'ayitwa Gatongo, maze bagatanga raporo igaragaza ibice bifite intege nke ndetse n'ibifite imbaraga nyinshi. Ni ukuvuga position très difficile ndetse na position très simple bakabasha kubyerekana. Hari kandi gucamo itsinda mu bice bito bizwi mu gisirikare nka division de la force d'attaque en petit unité mobile, nk'uko rero bivugwa ngo izasarambwe zaragendaga zicamo itsinda rinini rero abarwanya ibice byinshi bitandukanye, bagakora ibikorwa byihuse ahantu hatandukanye. Ibi bikorwa rero mu rwego rwo gukwirakwiza ubushobozi bwo kurwana, ariko rero bikanatuma uwo bahanganye nawe acanganyukirwa. Biravuga ko rero itsinda rimwe ryari kuzarasa mu bice bya Gombo, abandi bakarasa Muheta, abandi bakarasa Katongo, maze igisirikare cya leta FARDC ndetse na FDNB bagacanganyukirwa. Hakaba hateguye irindi tsinda rikomeye rigomba guhita ryinjira. Hari uburyo rero bashoboraga kohereza itsinda rimwe rigatera adversaire mu gace kamwe, mu gihe irindi tsinda ririmo kunyura ahandi ryinjira mu gisagara, nk'uko rero amakuru adushyikira ngaha abisigura mu buryo burambuye. Biravuga ko kandi zasarambwe zifite intego yo kugera mu mujyi wa Uvira mu buryo butunguranye, ingabo z'igihugu zitabasha guhita zimenya ko umwanzi yazinjiranye. Ibyo bikaba bigamije rero gutera igitero giturutse imbere mu mujyi, ibizwi nka attaque de intérieur, ibyari birimo bipangwa, aho rero bamwe bari kuzarasira mu mujyi, abandi mu marembo yawo, maze FDNB na FARDC si ugucanganyukirwa. Biravuga ko byari biteganyijwe ko bagomba kuzarasira ahitwa Kavimvira ku mupaka, mu rwego rwo guhagarika imikoranire hagati y'u Burundi ndetse na leta ya Congo, kuko bijyanye na ramforo cyangwa se umusada ushobora guturuka i Bujumbura wari kuba wamaze kuba wakatingwa, mu gihe kandi bitangazwa ahitwa Kibondwe, ahitwa Mwenge Axi. Ibi rero bikaba byari kuzakorwa mu rwego rwo kugira ngo bafunge imiyoboro y'itumanaho itangwa ndetse n'umusada ushobora guturuka ngaha. Hari kandi ku cyambu cya Uvira kugira ngo babangamire ubusugire ndetse n'ibirindiro bikomeye biri aha ngaha bishinzwe logistique
logistique ya FRDC ndetse na FDNB by'umwihariko ibikoresho bikomeye bya gisirikare biri guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yo kubona ibi bimenyetso FDNB yashyizeho ingamba zihuse kandi zikaze nk'uko rero tugiye kubigarukaho, ariko muri hagana benshi muri mwe bansabye ko ibi ntajya mbivuga ariko tugomba kubitangaza kuko dushora imbaraga nyinshi mu gushaka amakuru yo ku mpande zombi. Nyuma yo kubona ibi bimenyetso FDNB yashyizeho ingamba zihuse gutegura ibirindiro by'inyongera mu duce dusanzwe ducungwa cyane, gutanga imyambaro ya gisirikare n'ibikoresho by'itumanaho ku ngabo zoherejwe mu bice by'ahitwa Muheta, Karungwe ndetse na Kirungu, kongera abashinzwe iperereza n'ubutasi mu baturage bagafasha kumenya aho inyeshyamba ziba zishe ndetse n'andi makuru yazo. Hari kandi kwigisha abaturage uburyo bwo gutahura byihuse abashobora kuba bafite aho bahuriye no guhungabanya umutekano. Ubuyobozi bwa FDNB burasaba abaturage bose biwuvira kuba maso, gutanga amakuru ku gihe no kwirinda kwakira abantu batazwi baje biyita impunzi cyangwa bimukira. Amayeri zasarambwe ashobora guteza umutekano muke utunguranye mu mujyi wa Uvira, ariko ku bufatanye bw'ingabo n'abaturage bushobora kuba igisubizo gikomeye. Ubu ni ubutumwa bwatanzwe na burugumesitiri wa Uvira. Iri ni isomo rikomeye kandi rigaragaza uburyo intambara z'iki gihe zidagisaba imbaraga n'imyiyereko idasanzwe, ahubwo ari amayeri akomeye ndetse n'itumanaho rijyanye n'ibuyinga bwa none. Reka turebe mu buryo bwimbitse ubutumwa bukomeye bwahise butangwa n'intwazangabo, yaba izo ku ruhande rwa FRDC ndetse n'izo ku ruhande rwa FDNB, aho babwiye abasirikare barongoye ibigomba gukorwa ndetse nuko bagomba kwitwara mu buryo budasanzwe. Nyuma rero y'itangazwa ry'inkuru ikomeye ivuga ku mayeri akomeye ari gutegurwa n'izasarambwe mu rwego rwo kugira ngo binjire muri Uvira, intwazangabo z'u Burundi zikaba zahise zitanga ubutumwa bwihutirwa kandi bukomeye ku basirikare babo bari mu bikorwa by'umutekano muri iki gisagara cya Uvira. Ubutumwa bwemejwe n'inzego z'ingabo za FDNB zikora mu turere twa Uvira twabashije kubona burabugira buti: mwaramutse neza, mureka mwinjirirwa n'abambaye imyambaro isanzwe. Igihugu cyose cyakwishyura igiciro gikomeye. Nta muturage n'umwe utazwi ugomba kwemererwa gukambika cyangwa kurambagira ahari abasirikare. Mugomba kwibuka ko bamwe mu barwanyi n'abanzi biyoberanyije nk'impunzi, abacuruzi cyangwa se abashaka imirimo. Mubagenzure neza, mubashije kumenya aho batura, byaba byiza aho bagiye ndetse n'ibyo barimo bapanga. Ni mugero bakomeza bagira bati: iyo ayo mayeri y'umwanzi atabonye aho anyura ntashobora gutunguza. Murasabwa gukaza umutekano ku mihanda mito nk'iya Kiyanja, Kitara, Shanje n'ahandi hose hatazwi ko haboneka ibirindiro bikomeye. Ingabo zose zifite amabwiriza yo gukora patrouille kenshi, cyane cyane nijoro, no gushyiraho imitwe y'ubwirinzi bukomeye. Imbaraga za FDNB ntizishingiye ku mbaraga z'intwaro gusa, ahubwo no kubungabunga no gutahura ibyago mbere yuko biba. Ibi rero ni akazi kakozwe na seneri. Mugomba gukorana n'abaturage b'inyangamugayo, gukoresha intasi izabihuguriwe. Ibi biri gukorwa no kumenya abakora isesengura ry'ubwirinzi ndetse n'uko umwanzi abayeho. Igihe cyose mugize umuntu mugaragaza amakengaho, mugomba kumenyesha amakuru ku gihe tugakora iperereza ryimbitse. Burakomeza bugira buti: intwazangabo ziragira ubwoba bw'amayeri y'umwanzi. Nimwibuke ko ubufatanye n'ubutegetsi bwa Kongo n'inkunga y'abaturage bituma turushaho kuba igihome kidakuka. Nimugume mu murongo wo kurinda ubusugire bw'akarere, mudatsinzwe n'imitego y'abashaka guca intege umutima w'intwari mufite. Ni bimwe bikomeje kugenda byandikwa birebana n'ibi ngibi. Rero bagize bati: ntimuzigere mwijandika mu bikorwa byo kwakira impunzi cyangwa abimukira badasobanutse. Abantu bose bagomba kunyura mu nzira zemewe kandi bagasuzumwa na serivisi z'ubutasi n'umutekano. Umusirikare FDN bagomba gutandukanya ubufasha n'ubujiji bushobora gukura ndetse no kuzana abagizi ba nabi mu mujyi. Intwazangabo za FDNB zikaba zashoje ubutumwa bwazo zivuga ko izi ngamba zifatika zitanga icyizere cyo kugisagara cya Uvira n'aka gace bitazigera byigarurirwa n'umwanzi nk'uko babitangaza.
bakaba rero bagira bati ubikuba ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa ntimubyiteho, mwe mukurikira amakuru tubaha, mukurikira amabwiriza dutanga, turaza kugera ku nsinzi bidatinze. Kuba uyu mujyi tukiwufite nuko twagerageje gukoresha ubunyangamugayo ndetse n'ubunyamwuga dufite, ni mucyo duharanire tugere ku nshingano z'icyo twarahiriye. Ni mu gihe rero tujye kureba noneho ibyahise bikorwa ndetse n'ibijyanye na deployment ikomeye yakozwe n'igisirikare cy'u Burundi ngaha mu gisagara cya Uvira. Amakuru ariko aradushyikira avuga ko ingabo z'u Burundi zikorera mu gace ka Uvira zahise zihindura ingamba z'umutekano nyuma yo kuvumbura umugambi wishe inyuma w'izasarambwe ziri gutegura zinjira muri Uvira banyuze mu nzira zidasanzwe. Ibi byatumye Fdnb ishyira mu bikorwa urwego rushya rwo kurinda umutekano rujyanye n'ibyihutirwa n'ubuhanga bw'umwanzi. Bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda bikorwa mu buryo budasanzwe nk'uko biriko biribonekeza. Hari ingamba nshya zafashwe mu rwego rwo gukaza umutekano, hari gukaza umutekano mu duce tudacungwa kenshi. Abantu rero bari basanzwe babona ingabo zitari mu bice bitandukanye, kuri ubu ingabo nyinshi ziri mu birindiro bikomeye nk'ahitwa Muheta ya mbere, Muheta ya kabiri, Karungwe, Kirungu, Shanje, Kayija. Hahise yorezwa ingabo zihariye zigizwe n'abasirikare bamenyereye kurwana mu duce bigoye kandi bafite ubumenyi bwo gutahura abanzi ndetse n'abaturage bakamenya gutandukanya ibiri kuba ahangaha. Fdnb kandi yohereje imyambaro mishya ya gisirikare ya FRDC muri ibi bice kugira ngo abasirikare bashe gutandukana n'abazarendo bashobora nabo kwambara impuzankano ya FRDC bagahungabanya umutekano w'abaturage. Hari kandi camouflage special ndetse n'ibikoresho by'itumanaho rigezweho radio militaire crypté bituma ingabo zayo zishobora kugenzura ahari ibikorwa by'amayeri mu gihe cyanyacyo hatabaye kwibeshya. Hahise hatangizwa gahunda yihariye yo kohereza abakozi b'ubutasi n'abagenzuzi bamenyereye ibikorwa byo kwisha kwamagana M23 ko bashyirwa mu midugudu yegereye inzira zishobora kwinjirwamo n'abanzi. Abo bakozi bashyizwe mu gukorana n'abaturage batanga amakuru no gukomeza abinjira mu gace kadasanzwe. Ubuyobozi bwa gisirikare bwatangaje ko butangije ubukangurambaga bugamije kwigisha abaturage bawuvira kumenya impunzi z'ibinyoma cyangwa abantu baje bishe bafite imigambi mibi, hagakoreshwa uburyo bwo kwigisha binyuze mu nsengero, amasoko no mu mashuri hagamijwe guhuza amakuru y'ubuyobozi ndetse n'ay'inzego z'umutekano zifite kugira ngo hirindwe ikosa rikomeye rishobora kuba, kuko bivugwa ko mu gisagara cya Uvira ndetse na Goma ho izasarambwe zigaruriye hakoreshejwe nayo amayira adasanzwe yaje guta mu gihombo gikomeye. Uruhande rwa guverinoma Fdnb yongera ibirindiro bishya kuri poste frontière Kavimvira ku mihanda yerekeza kuri porte ya Uvira n'ahandi hatandukanye nk'uko amakuru adushyikira ngaha ariko arabisigura. Hakomeje gukoreshwa ubuhinga ndetse n'amayira akomeye ahambaye Fdnb itigeze ikoresha. Ibi rero kandi byitezweho kuba byahindura urugamba kuko byagiye bibonekeza kenshi ko Fdnb yagiye igorwa no kuba kenshi itaragihuza ku bijyanye n'imipangu bakondanaga n'igisirikare cya Kongo, kuko rero byagiye bigaragara ko hari amakosa amwe namwe yagiye yaba. Aya makosa yagiye yaba niyo yagiye atuma rimwe na rimwe Fdnb bigwa muri ambushi, ndetse kandi biranatangazwa ko hari abazarendo babaye abagambanyi bagiye batanga amakuru ku mwanzi bikarangira akoze ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bizagiye bigwamo abatari bake. Ibi namwe murabizi kandi mwagiye mubibona. Ni mu gihe kandi kugeza ubu bitangazwa ko hari ibikoresho bikomeye bya gisirikare biri guturuka mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko bizazanwe n'indege Antonov mu gitondo cya kare hari ku munsi wo kuwa gatatu igenekerezo rya gatatu Mukakaro umwaka wa 2025. Ibi byose rero bikomeje kugenda bikorwa, biravugwa ko biri gukorwa na mu bwitonzi kuko ikijyanye n'ubutasi cyongereweho imbaraga, kuko n'abagambanyi bagiye babaho kubera ubutasi butigeze bukora akazi kabwo bushinzwe. Ni mu gihe kandi kugeza ubu bitangazwa ko urujya n'uruza rw'abaturage mu gisagara cya Uvira nicyo kintu cya mbere kiri kwitonderwa, kuko bavuga ko igihe icyo ari cyo cyose umwanzi ashobora kwihisha muri aba agakora ibikorwa byo kwinjira mu mujyi, kuko rero babonye ko hashobora kuzabaho atake interiyeri ishobora gukubita ababaza koalisiyo y'u Burundi. Ariko kugeza ubu ngubu Demiape ndetse
na service nationale de renseignement bemereye abaturage ndetse bababwira ko bavumbuye uyu mugambi ko bagomba kuryama bagasinzira kuko nta kibi kizigera kibabaho, barahari ku bwabo, barahari kugira ngo barinde umutekano. Kugeza ubu kandi biriko biribonekeza cyane mu bice bitandukanye birimo Uvira ndetse na Kavimvira ko abasirikare bari basanzwe bamaze guhindurwa kuko hari bamwe bivugwa ko bashobora kuba nabo baba bagambanyi, hakaba rero hazanwe abandi baherutse kuvanwa i Burundi bakaba ari bo bari gucungira ibi bice by'ingenzi byamaze kumenywa ko bizari biri gutegurirwamo umugambi ukomeye, kuko baravuga ko kuri hari abasirikare b'FARDC bari gushukishwa amafaranga bakaba bagambanyi. Ibintu rero bavuga ko bihabanye n'indangagaciro zigomba kuranga umusoda w'igihugu muri ibi bice. Ni nuko dusoje twufyonde sabone twe twibanda cyane ku makuru akomakomeye abarebana na politique, umutekano, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.